Right, I'm for me chat obi amayi na ho akwa ba by Grace TV. So you say trade yampon yanko park to mabusia obi a ho ye ene ye wo Kumasi mountain so na say de yin enim no eje yanko pon ye adom no dom yankwa nyame ye adom ochina ena NPP which are the new patriotic party wo mo abato of flag bearership elections no eba so e wo ye man Ghana ho a eje yanko pon ye adom da china NPP for ekoja kono akoto ba ama ye hu de obetimi anase de America be no no to franka e de ama wo mo ebi kire se Honorable Kennedy Agyapong ono an ekro ebi kire se Dr. Bawumia and ekro ebi se there be anya omo bia Dr. Say Odutu former education minister ebi se there be anya omo bia Dr. Champon okwo ni this year ono and Sefata assembly for nto our man ebi se nyam watch na anopa be se no so de na abato ejebo eje nya babeju na abato no ahyase e man Ghana mu a the 275 constituencies are e man mu ha no na ahyase na enya asempto na ne sabre wo hwe ba bi agina ya yetesi monte so ya ni Kumasi maima Asante maima Ghana maima be di komo se MPP for abato no nyame admoch na e ba so e man Ghana mu ha na omo de wo hen e na odidie pa se MPP for to ade manu a ebetimi aboa ama wa be di amanyakoya nim ama ye man Ghana etumpon ti sabre meso kame ho na medical council say o monti su de if people ma ye share mo ye obi an twen komo ye bu say nyame admoch na MPP abato no why e na ye to ma na wetin aboa ama MPP etimi say edi nkunim biem me ma me wa ha say ma me apomboko de nyadu ide nyame ase we de ntia na o ma na suka krawa me hwe fudie ni we but na odin dey say wa daro wa ajo fra me ma me god ma me dora ti fine ajo me te fade ho na to aba bacha abi east yes sir okay nyam watch na MPP vote to aba omo yi frankatuni Dr. Bawumia or Kennedy Agyapong or Dr. Champon Honorable Odutu mi pam pem why na obenya china before to Obama Kennedy I think it's not Kennedy say ono na say Bawumia ba ya nsanya sa na me de me hu nti e pese Kennedy na nsa amala Dr. Bawumia ba MPP ni go gidie sa I think na o kan say because Dr. Bawumia former vice president wo di am phone na ono so ba ya no nti na o ma nto aba no ana me no nti se wa sign ba me wo gidie se o mo sign to nti e pese ya nsesam na be ni pa foforo mla na yenhwe ni pa wo gidie se o ba ya beto aba na Kennedy ebi so se Kennedy se you be an nsem bi o kan ya de nti ama aya na Ghana for bu of kula de na so ka no kula so ye wo gidie se ya na ne kasa mo mpanimfo na ne kasa bibia beba fo de be nyam watch na ye ko to aba na before Anto ama sabio ma asem ka keke before Anto ama Kennedy non ko to ma Dr. Bawumia ebe yo ya kakra na obedi omo ya de mmom de me wogide sese Bawumia ba ya nse enya enti na wa moto ya na Bawumia ba ya na ama o ma Anto aba o ma Anto ese so o ma ni ma ya de ya nto hwe ye begina ya nto ade o enti se o ma me ya nsesem me ya mpeni papa fofora sa na wi be ya se NDC fo na be san so je ka which delegate o to aba ni bia ba chai ya mo shabatu When already on to about delegate ya to aba show sabre can be chiro yes la mo say o ma no hwehwe mu no mo mpe enipa office obeboa o man no you say no aho kire wo ya nto hwe ye begina ya nto ade o ya bless ti o mo hwehwe mu no mo nyi nipa office obeboa ya no nto aba na ma Sani panel na Kennedy Agyapong ti ama me that's pa right here to us obusia me akofo so nyame admoch na NPP eto aba Dr. Bawumia Honorable Kennedy Agyapong why na ye to aba ma na obetimi aboa ama MPP amanyekro no assign edin kunim biem ye hwe okay ma me wa say ne de omo kasa Dr. Bawumia Kennedy Agyapong onya hwe ebe ma me apomoko de wadaro ma oh papa me nya me mo an say ka do we ante wo ko we kasa okay me na ba ko wa we de apomoko de wadaro ma so what to say apomoko me ho ya bo de me pantama fo bu sa Mate okay yan hwe nti yan call for so okay Mate ebe okay ti nyame admoch na abusia ya ai eti ya menche okay yan to aso okay na yan ho from Kennedy Agyapong si ya be me e Dr. Bawumia why na nyam watch na ya be me kasa akra oh okay ti we yan to aso na awo ha se me ma we na awo apomoko de
Ida Yamia na adwuma ko say wada Roma. Adwuma de say nyame ya wadom ba tena se edu to bia wafa na wafa nsa kakran nyam watch na wada Roma NPP for to aba Dr. Bawumia and Mässive Agyapong omo na president to aba mo na ometu franka e wo NPP amanyakomu nyame ya watch na why na omo to aba na beboa wada Roma na so wo mo sampanfo bi na eto nya ye nom sa yan mo so betu ya go dey there say to omo ko yi ni pakwa na bawia e na mo betu yo so me why na ka hwa e to ma na beboa Bawumia and Kennedy Agyapong wo dia eni pa gene dia me ni pa no ba kana kama onya beduru ha sise eti ni pa no eduru so an ye be ho ati that's ati eduru so ye be ho de sese to ma na okay ayo nyuma be so ni a na ya to ama yento aso Kennedy Agyapong and Dr. Bawumia what you say why nyam watch na NPP for see okay nyam watch na why NPP for and to aba e man okay yento aso awo opomo ko ye Pacho Yesu adom. ye de nyame ase personal din dey say wada Roma Pacho me de anti amafushia. oh okay mama amafosia nyame adom watch na NPP for ko to aba akoyi di obedi omanim abepre tumi afempemi no ene ade onu wo twa batom na nipa mi no mudin na mountain so far Dr. Bawumia former vice president in Africa and Agyapong what dream why na also say to aba ma no a ebeboa wada Pacho me dem pese ye to abama Dr. Bawumia. oh okay Esan se wo wa hobrase. Abana ye to ye na wo anya ne de. Me fi se e bonsam bi na hihye ye. Se de tie bia ye to na se Dr. Bawumia nya abana. Erwade be ya dom. Ama ye NPP for ya saba power biem. Enti me de me nko amadwe dia obi anto aba no. E ma Dr. Bawumia no oba se de na hobrase sitie. Wono nso wa ye vast da. Enti wonim se de wo man mu nsem sitie. Adwene bia wadwene bia no obedwe o manga na ho yi Dr. Bawumia oye nipa bia me de me nko amadwene mu de oba ebeboa ye papa to bia antoma no awo bi so kire say no Dr. Bawumia and NPP for the court 2024 ah say we din kugu na ani enya to na be be no say di oh ano de onyame de waka no a de wa hihye no ahihye se ne nyame pa anka wonsa ma me gina ano de minim say bonsam tumi bi na ma sa de ne baaye ene ye ne wodwom ha ko obi ehun say de na nadwen na dwen no ko say obeto ama ndisi fo no obi adwena sesa obi adwena sesa won tuma ndisi mesi obi adwena sesa nti so ma dwen ya adwena sesa fi say ene me bakura wo school okay yes you saje omo registration ya ju omo fees NPP wo so we nyina ne ni ho no mo enti awofo ne de ye de percent NPP besa ba wo power wo mse e wodwom de omo ye no emwa Ghana nti Dr. Bawumia nso ne ba ono de obetimi adwene Ghana ho o wa ho brase chese de misi hu man no mi hu ni se wo ye nipa ese se obebu wo man de se ye bia de ntwom ko de aka ne ebo ho ban onyame o se hin o de sa papa ne beba wo Yesu din ti amen ebi so chese oh Kennedy Agyapong na also only obi enyuma obi a waye bi dan ade o me pa o man sika mfa nya hwe sika mfa ono de mfa wi ase kasa wo sika bebre kura na wo kasa anya emfa ho no sika wo ye hia ni kura na wa ho brase wo kasa de Kennedy Agyapong said na na kan say kufu ado be si so sana ko ope so no kura no o ma no post o so wo mpe afa de ada no president man ne kasa anye no kwasem ni bufu a o kasa ba di to mi sa no ho ya pa brase ni pa no odi o man so onyankopon kura ho pa ho brase no ama no so entim na visa Dr. Bawumia ba Ghana ebeye osusa ne kasa anye nyesa kasa anye
Se bia na ya kan se sia. Oh, Mr. Dr. Omla, Erade be manaba. Ah, nti Erade be manaba. Matia, that's it. Okay, I would just say Dr. Bawumia na also ba ye to ba na me ma me wa ko a me no so nka say na ye ntie de oka. Eti e bi si Kennedy Agyapong, e bi si Dr. Bawumia ma me boko de whatever. Yakopo adumo. Ye de nyame ase, personal din say whatever. Ati from Abna. Okay, so me ma abuna nyame adu watch na NPP for to aba. Dr. Bawumia&Kennedy Agyapong, anyone ya aka. Why now so before the be boa ama Driver. Because papa no anyi no no so na adwen. Enso so no betimi so aye de aye ama na yeye. Nti me so me dia me nkwa ma dwene dia. Ka Kennedy so mra na ehu dia ko. Okay. Ati ana oti awo chese Kennedy. Ebi an nsem ni bi o kan ha. Nipa bi aka no kura bi ya se wonye. Me hwe na interview bi o ka kire o mo say. So oba o ma se me no o ma Mr. ya adwuma. Ni make sure say sika me fanya adwuma na mfa so mla so ni mi di obetima tum. Ba nipa so mpenesa. Okay. Nipa bi aka no kura bi ya se wonye. Ba fight ne ntokwa no okuno no okugina NPP ati. Say NPP aba ne be ye akwayi gold. Kataso mu aso no ompe. Ba nipa so mpenesa. Nti nipa bi aka no kura bi ya se wonye. Sana na wiase na tie me ma de no Kennedy okuma NPP nyesa tie o free NPP a tie ne also ye ne campaign so mpo bi asika because okoju sika aba na ba ye ho ayi sana tie na say wo ya de na nya won timi nka enti wono so mpo bi asika no fight oba na onya fine wa nya wa hu se wa nya enti wa be mistake na ba ye kataso mo ma so scholarship bi abebam waso ba yesi enti me ka me kwa ma braje wa me gina keye ti ankwa de a Kennedy mrani yaso ye hwe de ekwo ye try obi ahwe ada so Bawumia ya try yes sir ya try na ye hunu hwe so that time na fault ebi ana na kufu ada memo na nko yi ankwa ye sese wo ye mate sese ye bo bia ye simpani for say ye kase ye ne won kase ye ne oyonko esu yonko ho a wo se echiedue menchiedue munyira na na mo ye ma be ye binti eye NPP aba ne kwa enkwa de enyina de bebe bia ye support de bet e ka me nkwa de a ka Kennedy mra no so na say what can be na so kwada so MPT we afi bi o mu chenyi NPP fo afi bi obi a o mo so mo try obi a de nti ya meta se be koso 8 years now we are there nya na say there what so we no so nya nti wunim se na si abesa nya nti wo hwa so nya 4 years wo be kwa mafoforo aba nti se be ne pesa NPP kofo koto aso 2 kofo dia no kofo o ke nya no so bi ti se de aban me nya ndisi ni ba de aban me ma meto de ka me pe because me tie ma me isra na o mo che se de aban no utimi ni nkwase asem atamese me beto na mamuo me beto bi but atamese mamuo no so na ekoyie na ba mo wo be yi ne fi ho na ono so na ba mo be kofo mamuo so na efe papa kofo amamuo ayi yakare say free insurance na koso ekoso me satam na me yale ko hospital na me nyanyem nwede bet na me ko hospital na ye free school for ko free so ati de me che na se eti sa na ema ni nyina ndisi fo ba ye no mo be ye dey o mo be twetwa mu eti na akufo do ye ba ne ya ha ye 8 years ne so be bia mete ahanya me double say ye pam ye eti se ka we ye keje tie ya hoso mba ye o ma nya wudi 8 years Kumasi fo do mu ku ye kwase akasa na me ya say NPP aba na akasa pa na mpe me nkotoma aba ma ndisi ntia ka me sesa mensa eti o munya ma yesu ye tete mem no yesu ye nya mfaso ni ye bra wo Kumasi so aba ma munya eti o munya bibi ni yesu ye nya ye ma no ye nya ba bi ntina yesu ye nya de ebedi ye ba na de bo kakaka nti yo woni ska no nya ba bi nya de entina wuro obedie na de na woni aba ye fo ye ai hadensi ye die ntia oya na muchucha nkete ama ye say yesu entrance ne ne mani dia ke ne ba dia afeso ye di me kakranti ni akosala ne eto aba ma mo ba so am mfi ye me to aba wa ho mo koto ne tepa me man nkete no aso me ma koto ne tepa nyina susu me kam che ho na me free na ma koto aba na me media me ma na koto aba me ba so be ba bia ba to me ahanya me double mpo kwancha na me sa te ho nyam double kam giri se ka central market ko mu wie ya kamenya ba bi aksia me ho na me so me ma ta kwa nti so ma anya ya chi wo Kumasi a ya ntiram se ya tra Kennedy se Kennedy so ba na me nya faso bi afisa na me tie na me boa na emua me nti run for your life tie me ni ase Kennedy na pay yes tie manuasi ya to aso ati ebisi Bawumia ebisi Kennedy ya to aso Bawumia&Kennedy Agyapong wan e na apese nyambo china NPP front to aba no na o my flag bearer na 2028
on NDC4 the Aquaface. So extend about one about so across the 276 constituencies why am I Ghana to be out will be over to do adventure about but you are into about send also who Mässive and the opposite to man now ya charge me their phone Dr. Bawumia Kennedy Agyapong why okay yes in team me mama apombo ko here me mama na ya kasaka apombo ko here yango pardon get over the asin personal thing this I shall friend me Nancy okay open us ya me much na in any before to aba why na obenya nkech na any before to aba mo mo amijira pa die se Ghana fo betie no matie na so pam na delegate for no o matina no ma jo ma bla ba ho na se nye sika e no mbe sha Hamid number 1 Kennedy because papa no me nim ni frasin fosu so be rasin a de wo si ya asen wo nam ni wadi biase nyina wo be rasin fosu a different wow but wo be twam no so no who said what the corona? Who said man no oye corona kasa? Timina no ti Kennedy so no sorry. Ti Kennedy Agyapong de wa wunnim Kennedy na waye wo de na waye was. E ba light post wo be du corona ma de wa say esiesie corona mu no. Ani o ma kwan ni ade no wo se corona nyina nkronkro no. Asen ho na nya eyi sa but wa ya ma corona edi mu. Sa wo ti ase aha. Ana mabunu no so no say obi ho kire no. Anase best school sam na sanu ma memo egbo Kennedy na ase a onyiwa mo ntwe na mre bi mi so na me na nakora ka chem se Kennedy Agyapong se fosu wo hwe na se obi ho kire no wo hwe no omo ma wo no nya sika ntua wo be ho aso afa ho sata no wo nya na adwokra so be president wo ye MP aha otu ko tua sika to asenfo so ti Kennedy di asenfo no last we ye omo yes ana ye me yapa cause Kennedy do wa ye bi ama ko wo president Ghana ye won kire ye da ti Kennedy Agyapong die omo de ne ba me to omo NPP meto omo afuna ma change ma de last year me to Mendy so say to Mendy Debbie say ya fake Agyapong ama me to Mendy ya na onye NPP me NPP ni ba NPP ni bia me mama dia me pe no de ba me nye because Bawumia yo bia oye kama but nya kama o ene ya di yo ya shedu obetumi ahwe o man because Bawumia ni nya de but Kennedy die obi o so twi fa busuani ma me ya de onu ne ehia no o man mu sese youth ne ani ye pe adwuma apekuntu ama o man ti Kennedy ne ehia no ye ehia obi ya fu bofu Kennedy ase ne nsem bia dura bia o kan ya na ha adwen nsem acho ewiase nipa bia wo ne nanso ana papa no dia ha no obi ane se do onya asem a wosi eyi ano sifa ye hwe nipa na akoma ekuta no ane papa obetumi ayama ye enya nipa ne bufu ade o ye no ane ye hwe so oba nipa se no MPP disika ana obi edi o man disika obetumi apam straight but ye ko obi obe kata so mumu aso no mumu na ye o man ba bia du ne die ye pede wo hye a obetumi ahwe o man Kennedy number 1 ono ane ye ebi se ko foko mienu MPP ko foko 96 when we need 2000 they call no win here akufo adon so 2008 when we 2012 when we 2016 they also caught 3 times and I'm Bawumia second chance madam me pa cho Bawumia na ho keka onya no last way na bibia ni wa cha se Bawumia wo confirm 10 times o man no yesi yampe no ne yampe se sabre no youth na yegum ne yani ate o ya che se first of all na no mo hwe de on be di ansa did not can no vote yanto so ma to amakena mi amigina he mi se mi kokromoti we kam do be di dokolo asema nu ma da me nkoto aba se ke Agyapong ama wa ma yanto udi kokromoti be di do dari ge chom ko yi Bawumia ba ya de ya te so se Bawumia no mo pe na emom no ya nya ya gina ha pa de NDC fa that's more for back so anya be wakasa pa over apombo ko de wada me adaro ma me ho ye now so me ho ye pa wada ma personally this say your friend Evans Edu. Oh, okay. Now Evans Edu. Me a lecturer of Friendship College of Education. Wow, OTC. Yes. Wow. Yes. Wow. Is that one out to about? Me patch me trauma ponte. Oh, my honest. Yeah. Okay. Of any name say me had much na every before ko to about e flag bearer. Every Dr. Bawumia, every day be Kennedy Agyapong. What do you mean why you watch before the bar e boa wada. Every bia ne de onyankopon yi ni ba. Na de onyame yi ni man no de ne be ya de pa. Se Kennedy ama but I seen an issue and can you Juma or person Melbourne yet and can periphery your person man or yena Nanyama up or any mono yen sanka if it's a Yama be blow away or swa a can who been tina who Emma or mine see a best ama Bawumia
na the asaya me ade foforo a ma me hunu se esese aye se kan no medi o man animu bi mo no ne se wanye obi ope kataso miemia so ye no so to nchen a botaye sin animu aye employment na me bɔ mo dey research about the for job creation any employment no die me ko hunu ye ne se nyame ya adom na adwuma sem na nani wo so ne ba o man animu a ebe ma kro no sem so ate sabe prostitution some swate school dropout swate enkofo bebre bokro no a obebusa no na de obedie ntra enti eto da bia ya na solution to social deviant activities no eya na ye creation of jobs enti sa botai no person de ba no e wone ma bebre be solve o man mu a sie nyina ye bie yani na ma ba e bo ye nyina enti sa masa na bo o man ne daachi abro enti o chena e no kan no vote obi ntaba omia na mo de ate ne se na hoden e fa so pepere ye no ofam ni discipline e ofam oba discipline no kwase ni de ate me wo se ni discipline question be ba ho ne se enfom so e ba NPP amamwo no mu bra etwe mo no wate ne ho afrimfom so ba ye nyina tumi bia na o mate won e ba entity sa de anaka se o master no sabi o de tetere ya se ya de college ya de ka na college ase no ntimenka now we are head of economic management team and team members ni nyina no ana oforiata e ka ho bi no so o the policy bi but say yi level na be pra o man na wontimi nka de ana kire say enya de discipline wo hoyi wo ho ahode a obetimi maintain o man mu ada sama be twa fa no so le be ma ye wera ho indiscipline corruption enu ntiranye so obi tan no for the BC MPP am ekonim no adubu ahen sabi mampanyi kofo okomienu asa na onya na kufo do okomiensa ada na mo Dr. Bawumia bobo akokwa na wakọ no nko bi nka ho e wada wo ye ne ma mienu pe na me se men chire mu yere no na o ma ne mu ni nyina ate ase wo sha ase aka no kwa no ya afuma ka adubu ahen na mpeso okaba adubu ahen ko ya ahode no e ko form bebre no efiri 92 na be 96 na ne popularity and even floating voters ni ade still na say Rollins ni na mamuo sem no mani di achi no 96 ekoba so ye na ahode na nkonti yansa ma na nkoti kofo no ma no nyina ekota na kira MPP ma oyeye say we wa be say yanko no mienu miensa ni ade a na to say de wanya ade mpoye so wonko ensa nkodi nkuguo so we percentage failure and percentage anto ama Bawumia no a bibia dia dance say o man no odon time na chi na ye chiri no our sentiment over 1 million people na anto sa enye se bi kura wo mo koto aba wo mo ampia nkoto kura esanse no mo susu se politics mo ankasa no na ho odin ni wo I am so a technocrat I am so an economic theorist na say ya manage o man sika na o mamuye no politics nware no on say when you thoroughbred politician and how they no so to nchen ya say they na ka esrem as many as 7 constituencies onya zero aja say nipa be 1000 ya obi anto amano a say you enim say usase ni ma pusi for tokore na kofa but araho sem bi mo so ne say o mo susu say onya no kwafo mpo ewo muslim so no mo ha video bebre circulate ya sabe na wadru na nanam na aso nso ekopemwa afa nu adu anya sanna nka ye bone but it say pesa oye no kwafo ma wugidie aha mahama nwura hobi edikristo ni bia susu say wo so agigidie nyina atum de nanso ompo ne so na we do pesa o kire say menye mea me muslim no kra so no nti no aje sam ko spiritual support is the same one anya ntokwa nko a omo susu say ne no koreka e wo sunsum from kra no e questionable. It's one say Kennedy Agyapong won the beboa yes sir Kennedy Agyapong beboa e wo me pauchonya employment ne nko na me kae no wo huna wo beka enu nti ne tan yi enkofo bebra mo mpese Kennedy Agyapong ba ye pese ye de anu asem ene ye ditia no yesu ye wo sinto ye fumo ya warem ye fumo ya dwumam ye fumo ya busuamu eti ye da hwe no nko na ene pa ewo ni mu no ya manamfa ma enkanka ne no koreka na ya yo manabo. Wow. You should overlook the flaws of Kennedy Agyapong because God overlooks yours and you overlook yours. Wow. Your own flaws you overlook. Yes. It's because say be anyam watch na MPP for the okay omo ntie no mkoto aba ma de ma
Dr. Bawumia, what will be the implication? So any say. Okay. Asante mane de bibia di adanse se omuhuru se Bawumia ahoden wo sikasemu ene no kureka mu ye question mark na so ko san wo ho no ye mpie nkwato biem eno na awe ho pa esrem ho ene ma fan se nzongo fo no de wonum se dada no se nya winiba onya nzongo vote ba so oh country o man to amanifi se o monim ne se ne ho fofore conflict ni mu ne nyam so ye question o chese ntisa ano yo eno so omo adanse fo nti enye to bia ho enye odi ka wo court anu adebem so de no to nchen a se Kennedy ama de pese ya ka kire o man delegate ka kire o man se emabu no adwuma ye se ba na da cho mati bibiri ahwe abusia eyira ne ma no na ya po ebema NPP atena opposition for the next 16 years 16 years Agyapong ama sana asi edu no mu nyina adwene ho aye ati o ka twa for na yenya dia me pesa meka aye me de afutuo ma delegates ekoto aba no no kwasem ne biribia ne de onyame yi ne ma na oyi ne ma ne se oyi ne ba se enam ne so na botaye bia esa se free ni mu ba na boa o ma na eba o man no se ye nyebe di adanse a ebra kofo ba ye no or the free maternity emema kwa wo ema ye fa ye ho fa ye ma emedom ba o man ni mu na ne kofo ado ba ye no the free education ema ni tie se ngumasua no dem o ka adwuma ehia nkwala ne kwan ye do fourth revolution e ho na se Kennedy anyame yi na aba no ogina e de saa industries employment eba e can number 1 no can no vote that's lecturer our French College of Education English department Mr. Ivan Sadu thank you sorry that's live for YouTube so by Grace TV nipa be show come for Sh0wdown right I'm saying to us where now okay Amemona abana yeto no ale sadia nka ekufuado nko ma ekufuado ama ekufuado ko 3 times ansa na oba benya o man panyin ayi kofo wonso ko 2 times e bi ntina aduru wo sie so am say won de enu ko so ko 2 times enti eso no na ese nya tradition Bawumia na ese onya tradition na wo se abusuan no mu so tia se party na tradition mama ayi atame so ko say oko besa miensa na mo bi akoba akopɛ na fe na oluso am say wono na ani hafu anto aba no hafu anto ama no ahimfa MP fo no sa na omunyae MP fo sa na omunyae aye de ho Ghana na anto aba no so tia say aye tradition ho Ghana say o ma first wine entimi wi ni da ama ni we make some mama so confess 2012 we ni mama no te so dada yes no advice ana atamis wu ye ana obeto aso let's what te so dada so te say Bawumia so no te so dada ekufuado call ye no say me na ma also advice say no advice but no nya president ekufuado ewu ansa na obedi ade but and atamis wu ansa na no obetra akonya so enti no ye incumbent dada enti na incumbent no ye de eboa no ana odi wini ye eno kra mansu si hu me de asem ni report so that engineer nya ize eto boka se Bawumia mo de ban so ni wa Bawumia mo ni anso ni wa no ma ende ye tro so that sika sem eni nim bia wo Bawumia tim no enye bi na wo ka Kennedy tim me na me ka kire wo yanka amemo yemfa amemo tutu ye na yanka se de sika sem ho a enye tutu bigu amemo na ye bababu sa na Donald Trump America hwe de o ye sabasa ni bi ne pe no Ghana asike de onye basa ozai onye basa wane onye basa obi otim di matam kasa ba wono onye de basa Bawumia na nkasa no se Ghana fo anto abana ama Bawumia afa na wo ba first wine udi ni ballot box obi animu enti sa de ndidi fo be senya etumo nto abana ma Bawumia na Bawumia na wonsa anto aso eno anu ma no okay yan conference me ya ayi na se sunu ha na ayi na se aka okay ayan sunu okay na ba ko de me adumo senior ya se na odi ni se wana acha from aka yeah aka beneza okay aka yan watch na before to aba ebisi Dr. Bawumia ebisi Kennedy Agyapong o aka why na yan watch na before to aba na ebeboa no want me din kuru abere kamina ke tuma Kennedy sao what about bit my boy ade tina Kennedy na person abere sama ka sami fili me check ona me ya dan se kono na ba nko we de otimi bebi o say ayi no ba no what my actually ba me what my chere mama so Kennedy ni bari ya what my chere nu mi de baba any school de baba no
Wait my mama and Gabby be so I make sure. With a crane and me yadano, the second Kennedy power. So I make sure. Mr. Bawumia so no vision of person the boa. That be pay possible. Pay was a say, Baba my eat wrong, and you eat for it, and yet maybe because I bro, yeah, fight this time for another and Mesca song. Here the bass to a wet my uncle Chanka you try have a two to one. I remember boys in Cock about one crab you so. Was I there were boys in the ham, not fat, and I had one fast song. As I cried and baby, so I bet you. To credit my back crying, I bet you a good day. I bet when I say, I can't have a two with mine. They press us outside, so I bet you. That's what I say. Kennedy Agyapong our parent to us, and design a papa. Is the only born with power. Kennedy Agyapong, Dr. Bawumia, Dr. Luchumini, or Wakari, it's not more with you. To the ever to us, so. Now you're crossing mountains, so now you're the amount for adventure. Who carries the day? Why? And then you had much now, MP4, and two of my normal flag bearer, and from the new patriotic party. What will show me for adventure? Comment section, but to a bossy, the kind at the amount. Yes, what will show me for adventure? Metal was a kind the amount. Dr. Bawumia and the Kennedy Agyapong. Why not MP4 to a mano? Then I'm watching now. Omedio money. No man, no more saying tea. Mama, no kwaba. Na enyo mo twin community dey almost eka. Kennedy Agyapong and Dr. Bawumia. Every can ho Dr. Luchum so kan ho. Former education minister, so MP. Kwabena Agyapong so kan ho. E na by champion so eka ho bi. Enti yanti obo say, okay, awo wa say. Okay, we are mama me so. Okay, awo apon boko dey. Boko. Kennedy Agyapong. Now dey say what Aso me the sister Amma. Akosomo alias Kejetia girl. Okay. Sister Akosomo alias Kejetia girl. Yeah. Yami had much na before to about. Why now to man abebo? Oh, yeah, Papa Kennedy Agyapong. No one so ba. No so boy. And this for me di bo mo. MP be ntina NPP for so sambla back. Said you to back na. Ye Lucy ya rafu e be me ani ada ha. Yari bada ha. Yari ba ya wine. Omo ya me ntumi na afed obo se. Obo kwa akoto abaro. Eti ya straw me straw mo to my Papa Kennedy Agyapong. Offer youth improvement. Emlana yankula no sinya adwuma nye. Adwuma ye hwehwe. Eno aye adwuma ye hwehwe benya so school so ya bless you no kula ko school bakasa. Omo wi ano mo tifie. Omo nya adwuma nye. We na sina ye postu. Yes waya ki force one when force. Na so ni pa no ja kula no kufie. Ye hwehwe sa. Je hwehwe Papa Kennedy Agyapong. Omna mo boa ye. Toro se de gidi e hwehwe mu. O Yesu dream taxi so be wi ni. O Yesu dream. Mr. Bawumia so e wo nso ade hu na so wo dey ba beboa o. Dr. Bawumia. What's why you be the vice president you know sir experience now. Dr. Bawumia me won say o to say aku for pepe so ne aku for ma ye bi. O mu nyina ma ye bi. O say that mo ye mate. Aku for ye. Wani aku for nyina na ka bo mbu o man. Bawumia say o ye mate. So o need to me bia. O ma to me. O because so kwa yin fia santi yin wa me hia me wo ho. Okay. Na santi yin kasa o de hia me am. Hia me so kasa o de hia. Na santi yin am. Nto mu nyina ye the same. Ntiasre Sh0wdown na mfama ba mi aye no na mfama Kennedy Agyapong no an ye gidie wo e wo de mu yes the bar ye ma me no dwani fo mo to ba pa ya ba so e beto papa fu de abi fu e be mi akam se ba we o Yesu na ankobo ne sa na ko ba se bia Bawumia na e ban no so oh asira Yesu dim se akọ ja ibenya Yes, you can get one now. So, Benya. That's okay, Mama. I know some Casaka credit. The Aoka. I was with you. Obviously, Sh0wdown Matuao. Emma Menom and a car or myself. Oh, a Pombo Collier. Yamiadum. Yamiadum much now. And before Toba. A busy Bawumia, a busy Kennedy Agyapong, a busy Aduchum Boson this year, very champion, Kennedy Agyapong. Why not now before Toba? A bebwa. But I'm to Kennedy Agyapong. No so fani nim bia ni nyansa e kakra na dwe kakra woni timi so ma bebu mani ono na me pese we srem a montoma no montoma Kennedy Agyapong no ba enkwara benya adwuma ye we friend say kofo ba ye o ma pemfo e wu free aha ena kofo adon so ba ye ono so be enkwara ko school free say aka adwuma
eti mo ntoma papa Kennedy na Kennedy ba o ma bie nyuma kase na nkwala no a wo mo titi afie mu no nkwala no nya adwumanya na maamefo no ya hwe ya ma no ache afa na ese ya ma no so hwe ye bi eti mo ntoma Kennedy na Kennedy ba ono so abeboa ma abatan ya bra so ayedai ati kakramai o je se MPP amoyeko no obia enko ba akopɛ enti hu akofo komienu na akofo akomiensa Bawumia akɔ ba akɔ a musi afansi nche ada mo hu no bo no nso nkobi nka ho dabi ya ne sa enye ye de ya sa na chese sa na ya de to aso sa nso ya ne sa nti o mo aba no o mo abedi bia wie kwa ya nsesam na de o ba no so ya nso na adwene hwe e wo meso no so ba no ba ni yie di a na watimi atena so no so ba na se sa na yatim sa de ya ti ha ya sa de a na kire se ono so ko eti na yeso ya no yeso ya de no yesra omo a otena no mkoto aba no ya pamuchew ya di nyame di sra mo hye ne yekoso na mommoa ye yeso ya hu ntoye da mo ase that's pa busia it is na tie okay awo wa ase me ba kwai na okay yes me ye no so nkase tie de oka Kennedy Bawumia why dey odin chere obi a wetimi dia ba awo apombo Bawumia na akọ Bawumia no nyansa obaye ye nema bebre seka Bawumia no wa ka ba bia ti kwa ya pam ye no nsi afa ni atrase Bawumia wo so kwa ma ba bia tina kwa nkola school yi aye chuchom yi kaye ntwam obi akoda no mte ese ye chuchom basa awufo aye basa enema ye nwonwona e eti Bawumia ba bibia be ye ewe Yesu dirimu ai bibia be ye ti Bawumia yan watch na before mo nto ba ma doctor ba e beto ma Bawumia se ke Agyapong so ase obe bie nyuma na ade a wo mo kasa no mo ya adwen ana Bawumia na akọ na fa show did say wa from Poma oba papa bi no mo nto ba ma doctor Bawumia eti o se Bawumia na ekọ okay me ma ya da fe okay yeti aha pa show say o say Kennedy na ekọ no an epe okay now ah ade ti na ona oba ye na to ama ya nto oh Kennedy ama mo eduma ye ma no aso mo nya eduma ye Bawumia so ba bie nyuma be aha ye mpe no ye pe Kennedy so that time o ye great just no be driver oni e ku first year ye bi yehu ono ne de nti se ye so Kennedy so abe no kan no mo ntie aha o mu nyina ye pe nti ye pe Kennedy o mo wane mla why oba dia ye beto wa ma dia ene si etiti he ni but it was a Kennedy amadia so mo titi he dia busia yan hwei na fe yan twaso okay okay wakasa okay ti yan twaso ne amafo twen komo Dr. Bawumia&Kennedy Agyapong why na yame adu mochna MPP for nto ba no na what is amafo checho madwe no otu so ohwe me ope Bawumia ana ope Kennedy Agyapong for dwen chebra na making kind ma o comment section no yame adu mochna pa there's no so okole na abato no ehase e wo 270 5 constituencies where my Ghana na obetua kopem se yame be ya dom na obetua wie na fe be no me second year ni ehun de wedding kunim Dr. Bawumia&Kennedy Agyapong awu pa so say Bawumia na ne be wie no onu na ya tono nti onu ana de na be ba Kennedy de on package checkula na on package checkula ti awdaru ma da bi wonu no so Bawumia na de ne be ba bi so onu na de ka tono e ko pe ni pa wo ba pe ne be ton we ana da be anya possible sa nti Bawumia na e ba onu ana be wi ni enu anu no delegates o ba to abanya mo chana mo tie wa o mo ko tuma Dr. Bawumia amun ko tuma ba Dr. Bawumia onu ana ya ton nti onu ana e be ba ebi se mo ton no Ghana fo anto ya to e papa mo boa se vote onya aw se vote na ape no apa wo nti ape no wadi mu nti we ni de ya to aba bie mu a obenya Bawumia na ekọ ka Kennedy de on nyina nche no nta party na chi what you did say about I will say Kennedy nyina nche
na Bawumia na enko okay Matia doctor okay Dr. Bawumia na pe ti abusa yan wrap up na dia ye de mi say ye na atim ye na ehu bi ebi si Bawumia bi se ken nyame admo chira sinia wie ye e na ebehu chale me ni intro before na okay message ni bi aba Anita Coleman say yeah it's number 1 next number 1 Kennedy Agyapong so you also be out to mark Kennedy Agyapong after your me am from Mr. Obenfrepon say by Grace TV is the headquarters of Ghana's political show offer Matia Medasi offer that's Anita Coleman say number 1 next Kennedy Agyapong after Robert Bev say good morning my brother and I'm watching you live from Mexico City. Ken is number 1 okay let's say Kennedy Agyapong and Toba and for Emmanuel Nana Champion say election is on the mic. Vote for Kennedy, no Ken, no vote. Oh, okay. Sana also Ekam. The 7 say connected. Hey, and the Kennedy were fans. Wow. Ade Emmanuel say good evening. I'm watching you live from Germany, Bremen. After also saying Robert Beff BM say, and I'm watching you live from Mexico City. No Ken, no vote. No Ken, no vote. And your brother Beff in Mexico City. I'm saying after Ade Emmanuel BM say Ken number 1. And see where the who be. Obi a chena dwen ami ado mo chena aye mompae na abato no enye incident free elections na the kunimie safata no nyame enfama no na wono mpakro kunimie emeboa ema amanyeko no entumpo me da say woje bre na wo hwem we dey kwekwa kakra bi ene yesa dey basoma man sanyina dey tie dia e kosmusi na ye hu bi na ya tv me um kai say abato yi enipa 5 and April to almost aba. Now the point say would be any more living and I pay Dr. Bawumia and the honorable Ken Agyapong. The champion say history will repeat itself if they bring Bawumia we need Ken. And that was we say there be any point for them come back pay the court because President Kufuor in 1996 was also called in the year 2000 and Sana Owini Dr. Nana Akufo-Addo so in the year 2008 when 2012 when 2016 when it be say and come on try Dr. Bawumia so hwe kakra e bia na mo try na hwe tray when no the Burundi ba o mo kasa no only o mo ya twa na kai say o mo to ba no greater courage in the plan part do pa ya be to ba o mo chi e asante mantem ha o mo su kwa numbers kakra o mo to ba no e bi delegates no e do so pa bet baby our regions are delegates no do so far a greater Accra region and afei the Ashanti region international we say Dr. Bawumia Krom so kakra delegates kakra on okay you break it down greater Accra region 40,175 voters Ashanti region 36,625 voters Eastern region 21,843 voters Central region 18,718 voters and our Western region 14,132 voters. Voter region 12,589 voters. Northern region 12,206 voters. At the Upper East 8,588 voters and our Bruno region 7,871 voters. Bruno East 7,840 voters and have Upper East, Upper West, 6,876 voters. Western North, Section Patemwo, yes, Section Patemwo, and we also Patemwo, Western North region, 6,429 voters, and have Oti region, 5,495 voters. Half a region, also group, 4,338 voters. Of a Savannah region, 4,155 voters. Northeast, 3,654 region. And of a diaspora, everywhere welcome to 824 voters. Which one? About to Abanyambo China, 211,849. 211,849. Greater Accra and Ashanti the crowd drop. Greater Accra crowd 40,175 and Ashanti crowd 36,626. That's a war between Abomodin a pulling more votes. Our Ashanti the Greater Accra. But wow, I'm a bank in Deepa and so our home. Jamusia Bompire, Yamina and Kaya home. Now, Onomi and Kwanya Hode, now maybe Bianya Suji,
na gye nyankopɔ yɛ adoma dakyina waboa na ɔno ayi hene sanse ɛsɛ nyame na sine nyame ansi na ɔdansifoɔ no ɔbɛbrɛ kwa tie so nyame section ɔno amra mu na ɔmɛsi ne hene ɛwɔ MPP amayɛkoro abatoɔ no emu okay one bm Sophia Tiwa say no can no vote hey sir amanfo filiken pao also no can no vote after Emmanuel Ambilion say that means DMB will go 4 times sir let me say Kufuor call 2 times and then Kufuor call 3 times DMB will go 2 times I know we near since I was on last time no na on your driver no your mates enti do be cry no come be e bi ani entie na Kufuor don driver ya bi call come be watch na dwan untie it's the campaign call here in 2024 no say anybody be o ha ono ne boss president Kufuor dey ya oba obey for betting tax no any sabe 11 ni ade na wo you know no so obey for no enti even though na ya ban o kan wo bi dey but no so oba you be o ha ono president ni nya adwen obey for no afa yen hwe okay Emmanuel they was say Bawumia is about 4 times after Alexander Usu I say amen watching you guys from UK no can no vote delegates must listen to the voice of the people okay next year they say Ghana for one quarter nyambo champion before delegates no omuntu aba NPP Kennedy Agyapong omuntu aba NPP Kennedy Agyapong ebi just say omuntu aba NPP Dr. Mahmoud Bawumia and what they trying to say why nyame admoch na yentu aba NPP no di NPP amayɛkoro n'anim ɛnkyɛ president Mahama wonko bie mu it says here the NPP bɛyi ni bia na busia on a fresh face a new face ɛwɔ NDC mu ɛna de bɛpem so nti ɛnu na bɛbi kyerɛ sɛ saa deɛ a Bawumia kobi that Ghana fo nim no kyɛ wɔfa ne mmara ebi sɛ ɛbi Bawumia spoil no ɛnuguase aba NPP amayɛkoro na dɔɔso na ɛnuguase na ni enya nti enyi si nkyɛn yɛ ba from ra nyame admoch na yɛ bɛkɔ so bia wɔ asantema mu Kumasi the woman the baba besomo and far about to stay glued to by Grace TV a very senior Miss Odomi Kwanya Hode yeah for all the updates and for Emma we did the company with that say Sawoje Bre na Oshiameka I say Obi Trading Enterprise Kumasi South Interest Junction so yasne o pata the papa o pepper papa ni perfume papa I want you dey the chair Obi Trading Enterprise na bibia kwe the amount so na make am for Better Grace Financial Services at the amount for insurance won sensem sikakrabia won sensem financial assistance here Ghana for America and Canada na Better Grace Financial Services this from and the money me and me mama na not one thing in kotoko ne brempon on here na kusi oyo kofar by at the Better Grace Financial Services kin komai na bi bianso koyi e ma be pam e be share me that say so share by Grace TV nyame count Macau bye bye